Paul Clark thani som pakwa zirtop ni ania tuntruma kan news ti chua dan tur hitlemin an danglam le deuh hleka ritlang khosik nen kan han be ve a ewang hian news kalet pe chi elova azia kang hi ti hian kan han react tlang tura ngai mayang o news han le choi hau tak ve thina kan muang hi kan soinga zel mei tura ngai la ka o tai ngai thlaka rom deuh mai thei hoi ta hianin ngai kan mu a kan seleka hian hei violence break out in Bangladesh after death of youth protest leader adia Bangladesh a protest hoi hotu zinga an hotu aboral nu khanin tharum thona lian tak mai a chuak Bangladesh a chuan tharum thona lian tak mai chuak le ti nia kan ria tangin Bangladesh kha thalai movement lian tak mai kha nikum kha na omani kha generation Z ten tia chutiang movement lian tak awang khan Bangladesh sarkar kha nam thlu ke no ma Sheikh Hasina sarkar kha kan sho me Sheikh Hasina kha reitak Bangladesh rorel tu ania democracy noya khan Sheikh Hasina le India po khan in chen thatna thuk tak khan nei nge nge nia an sarkar kha nam thlu ke no ma protest kha lian khop maya thalai rual kan riat vek to kha zel ten lu chu a tang tam takan chuaka tang zinga khanin misual torot tak tak te dam chung tang tur engamazat khan tlan chuak boka tin an parliament house te be ania an minister te in ten lu chu a khan tiang khan sarkar mun chua sam ania sarkar nam thlue ti lo khanin misual rual tam tak an chua zalen boka khanga wang khan ati tu te protester zinga po khan thiam lo chang engamazat an oma nuwa Muhammadi nusa kai roi sarkar khan thu boy te pon siam vele bok ania khanga protest leader zinga mi kha tunai khan silai ka hlumania chumi nuwa chon hei rum thona violence lian tak mai thleng chhole mekani thalak te pe hi chu han enchiam hi rem thin lova mar zo toy te an enjokila advertisement in play ya oki khi ania tlem kan enang ki na khi puilo lo khop mai Bangladesh thil thleng ania tuna kan en lai hi BBC website atangin ani khi building and the chiao building tolan hala te khan mi engzat nge pungkhom che hi hriat ani lova ma se tharum thona police tenen anin norna sa mani kianin an hal hlu mai akhani tuna an protest leader Sharif Osman Hadi anti chu mai tuam then khatten an beya Dhaka mos achua san tur kha achua san lain ka ani karmasa khan ka ania ahliam tur lavin ningani nimin lam khan Singapore boralani ahliam awang khan in Singapore enkol tura phurania chuta chuan ahliam tur lavin boral tiania Bangladesh authority ten Bangladesh in thlanpui sanele somni palia Bangladesh ram aboi mup nuwa in thlanpuyan pon atanga nikhat nuwa he protest leader hi ka ania chumi nu chuan boral zuita hani alung oilo na lantir tu mitam takan pungkhoman ni china kan huang khanin an protest leader boral wang hianin thalai rol tam takan pungkhom alung oilo nan lantira mi jatel te meute pungkhomin kan tiang khan sarkar mun te an suwa sama helai munai hian sipai police tir ngalan nia deploy ngalan nia tin kangshel tu firefighters rualte sanchuak tu te helai building chunga hian anom nia soyani chuwangin sipai deploy nia building chunga hian firefighter an oma journalist te po antang nia soi ani Hadi hi kumsom thum pani me nia senior leader student protest group Ingilap Mancha anti Bangladesh zirlai protest leader ni in kumsom thum pani mi ania hei tuna thalak anan tar chuwa hi ama chuni Bangladesh political party te chuan in tuna boral student protest leader anui zia le an sun zia te po an lantira interim government sarkar leilok Bangladesh sarkar leilok mek chuanin dananga ma la kani tur thu an puangani Nobel no moi choi tu tuna Bangladesh interim government an ho tu pa ber Muhammad Yunus chuanin Hadi thi thu hi an namtan chana lian takani thu asoya an rammi puite muturin television a thu asoi nge a he tharum thona thisen chuana hi democracy
kal ania hei an liam mai an tum lo thu a soi bawk ani anin taka chuan student protest hoi hota wang khan Bangladesh sarkar khanam thluk nin sarkar tharan piang chho ania heta hian Mohammed Yunus tuna hruai tu ania hatianga hunrei tak anram prime minister lo ni to Sheikh Hasina khan lamtang tam tak alo nei ve tho ti hi achiang chhomek ni te pon langa tuna protest leader ka phlum tu po hi mai tuam ni in mo sa tanga achuak lai kha an lo ka phlum ania Sheikh Hasina lamtang ani e phei jong kan ti lova maro chu an tiang khopa protest kalpui tu khan mel ma han lo nei ve tho ti kha achiang mai ome tuna protest hoi hotu te hianin Dhaka a India embassy India mission compound boina an chok choka July India mission India embassy tan po a ven himna boipui hau tak khop mai le chuta security paltlangin boina lian tak siam tu te hian man la chu India alung oi lo via mai India chuanin Bangladesh chu tuna hian hretirna apemek ni asoi ania India chuanin Bangladesh India mission be ani chu adem takzet thu atar ranga nilai ni thil thleng ni in India foreign ministry chuanin Bangladesh rampalai Riaz Hamidullah chu Bangladesh a poikhoi tu extremist chet na awanga India mission lo thono ma ommek chungchanga zona azota in soifia turina ti te ania India Bangladesh in kar thalo sa tonen boro ke ti chheleang ti hil om khop mai India chuanin he Bangladesh sarkar leilok hianin India mission le munmate aven him hi kan be seitlatani chu diplomatic obligation angpoa Bangladesh akal ngei India chona phutani ti ten India chuan thu chu asiam nge ani hei hi protest tunma ponan lo nei to India mission bulvela hiana chan chu tuna Bangladesh saro lorel to Sheikh Hasina kha India rama tlan chhia kan ti kha India rama hian in hum himna zongin atlan chheme ka chu India hena hian Bangladesh po hianin lekha voi duai lo thon to tin Bangladesh court pon Sheikh Hasina hi thiam lo te chantira thu boite ape a damchung tang tur ti te tin thi tura chung thu rel ti angte po kha achunga khan dan manga malak tur khanin thutluk na siam ane chu wangin India sarkar kha ranglama Bangladesh ne na ron thon ho turin Sheikh Hasina kha ngen ani to voi duai lo ngen ani atin hey student protest hoi hot thin tu te po hianin Bangladesh a India mission tuala India chu Sheikh Hasina ranglam ron thon le turin yang khan protest te annaya India mission po hian bei alo tok nual to ania chuta chuan India mission ta na himlo khopin protester ta hian ma an lak thina wangin India hi alom te chiam big lo ni te pon hei media trend khat te hian antar langa BBC pon hei kan muang hian ron tar lang me kania Bangladesh ko tina an puna zong ang chi te chu Sheikh Hasina hian arizeka anol vek nge Bangladesh a thon kir turin ti ania chuta chuan thi tura achung thu rel tur ti kha animaya nikum lama an buai chiam la ya mi sang khan le zali thi na mo phurtu angten Sheikh Hasina hi pu ania tin chan sang awangten thi tura chung thu rel ania tuna hian India hian ala thon let du lo ani Thailand le Cambodia Indo kha engen an tak zel an en le lok teng o ani poya in boro kala thalo viaw ani mela laidar kar ni kalta mi hi en le lok teng BBC puan tho hi nia Thailand le Cambodia Indo tuna hian boro kala silai la puak chhom me ka hai Donald Trump khan biagrem na tho atum le me ka Trump hianin in ka hai le don ti khanan puanga maro chu apuanang khanin thilan kal lava tuna hian boro kan nei chhome kani Thailand le Cambodia in ka ramri buaina chosang mek su an boro ke lum chhoviau maya an cherong chhoviau di te pon han soila Mangkhol Borei Hospital a hian thil dan chu a hriata ta hian anin beiton na awanga hliam raphlak tak tak te hliam na tak tak turte dalu ania sipai hliam pakhat chu tunakan huang hian khuma ni kho thalawina let reng maya akot chu tuam trup mai boka anupuile fa ten nan thut bial thap boka nimhlum na pe kania
hetiang hi mitam tak liam an omani Thailand le Cambodia in do hi Thailand hian ral thuam an nei thazok ni in langa air power an naya an ni hian fighter jet F-16 hi somni pathum borvel an nei ni in ka hria tin F-16 lo fighter dangte po hi tlema zong an nei boka Cambodia hian in Indo thlona chuan tur an nei lova amai ro chu BM-21 Great ang chi Russia siam rocket in phu chuak zot ang chi kha kan thria thiam dan turin ka tiang khan nei ve a chumi mang chuan Thailand lam hi an bei ngor ve viau bokani Thailand hian in F-16 mangin Cambodia ram rimun engamozat sipai mun ya an soite an suar tluan na samaya ram ribial mun rang an ram ri hi KM zariat le som pasari borvel ram ri in tro man na ya chulaya mun nga mun ruka tun karbul lam khanin beina chuaka tuna hian atrai dar le to nia soi ani an boina hi kal chho zela tuna thuthar bera chuanin lai puya in ka ton na artillery exchange hi a oma ramri KM zariat thuya hian lai puya in chan ton na chu thangkhok ul reng boka tin achang le close quarters combat battle anti nei chilte ka in beina silai manga hanin vea hanin beina angkha athleng de reng boka Thailand sipai le Cambodia sipai teram ria forest noya te tien tlang bul thut le ram noya anin pela hantiang khan sapel takin anin pela silai pok le that renga tiang vel chuan nia akha tokin thai sipai te hi an Air Force F-16 ten an ron support boka tiang chu ania tin Cambodia lampang po hian lai puyan ka ba ka Great BM-21 Great mangkhanin rocket in phu chuak zoi thei kan tiang khami mangkhan an ron chang let ve boka ron cover boka BM-21 rocket hi Cambodia hian an mangtang kai viau mai hetiang hi ka dik phian le nga la heng ho hianin Thailand civil mi engamozat nun na heng BM-21 rocket hian alak sak to ni in Thai lam thu nei tu te chuan an soi ve boka sipai le civil mi thi hi a hran pa in an puang lem lawa mi som libor vel je tun buaina thar meka kallai meka hian an thile to nia soi ani Cambodia hi chuanin sipai engzat nge an chan ti hi an puang lawa December ni saria buaina thar tho al ni le nu hianin Cambodia po hian an in chan ve le nual to amaro chu sipai engzat nge an chan to ti hi an soi lawa Thailand ero hi chuanin sipai pasari chan to angin anin soya Thailama hianin media tam tak chuanin sipai somni pakhat hi angin an record thunga hei hian an tam an ring bokani tuna an ram ri buai hi kum za somni borvel zet ram buai ni to a soi ani Cambodia hi friends khan an optrina friends colony friends thunun na hnuaya om hanti zok te ang friends khan an optrina an thunun trina friends in an chuasan don khan in Thailand le Cambodia ramri kem zariat som pasari borvela thui hi chinfel lawin an chuasana helai ramria Buddhist temple un tak kum za engamoza ta upang chi te le an mun ma poimo tak te khang hawa kha Cambodia khan chei thata tuma maro chu Thailand khan kan ramani kan ta ni an ron te khan tiang khan buaina kha oma kumza somni borvel zet buaina ani to ni chu December ni som pathum khan Thailand F-16 rual te chuanin bom engemoza tan thlaka khami wang khanin meter somni borvel zeta sei cheni sawina an siam lei poimo tak kha bom chiata ni kha Cambodia chimlam ram ri le Thailand in kalpona lei poimo tak kha bom chiata nia khawang khan Cambodia lampian ron treng tharvio maya BM-21 Great multiple rocket launcher angchi aron phu chuak zota chuanin Thailand a hianin civil mi thina engamozat athlen pha ania soi ani bokani tuna hian Indona chuan thudik afam ma saber thinan tiang deuh kha ania tuzong nge thiam lo ti hi hriat fia lei thei hi ni to thin lova buaina siam ma satu zo ka hian anin pu ton le mek ania ramdang tena an po then deuh top te angai ani mai thaye anni po hi hei tuna lei kan mu hi nichina kan soi December ni som pathuma Thailand F-16 tena an bom chiat khani hei Cambodia chimle
Cambodia chimlam ramri le Thailand in kalpona kongpui mo tak mai ani Donald Trump khan in July thla han buai khan in biagrem nan thoka Malaysia sarkar ho tu te host na noya khan in biagrem na khakal puania maro chu kha adai rei lo vio mai achan churam ria engma chin fel kha si lawa Donald Trump khan tarif mangin heng Thailand le Cambodia na US a bungro an thon lu khami kha parsen sang taka la ka Trump khan a vau ve a inka hain siam lo chuanin tarif parsen sang takin kalak sak don che tuin vauna Trump khan a siam wang mai khanin inka hai kha lo thei lovin an siam ani maro chu nuwa an siam atang rei lo te ramria buaina kha a chuak le ngal phat nge ani kha tiang khop chu an nia tuna hian mi noi riat chuang ramria hian an tlan cheve ve to a ramri buaina chuana hmun atang hian hmun him lama mi noi riat chuang son chuan ni to a mipui channa mipui torna hi anasa ve viau to bokani anin do chung rei lo viau ma sela anni hi ral thuam rang rangin anin brush mi maya china kan soitak BM21 grade angchi multiple launch rocket mangkhan Cambodia hian brush do boy chuti line F16 magin Thailand hian an suar tuan ve boka chutiang te chunia tuna hian rampani in beiton na awanga economy an chan chuturu ve tak ani to bokani tuna hian Thailand le Cambodia in sumdon ton na ramria anin sumdon ton na dollar tlu le ding on nga hu vela anin sumdon ton na chu khar vek ani to a ti top vek ania sarkar le sarkar Thailand le Cambodia sarkar anga thodun na zongjong ti top chhozel ani bokani o Israel lama hian enge thil thleng thar omem hanen le lok tiang Israel lampo hi puan sen lo hi om kan ti thin kha thil thleng hi om de urang maya Middle East buaina pa fasilai keng inan ka chiam mi som pangan ka hlum kangjinga khanin rabi puithiam te po thijinga khan an tel nge ni kha Israel beina juda beina tun ma om thin vo in thleng po lakal chhozel khovelin an mu mek chunia hi Israel ti thin rim em tu anani ta zelani Hitler hun lain juda maktadoi ruksuat ti te alar em kha chumi nuwa juda beina angchi hi kha to kenan thleng de oreng thina Munich Olympica juda infirmi beiti te tiang khan khovel huap po arab thlak tham thil thleng juda beina hi alo thleng cham chi to October ni sarisan hele somni pathuma Hamas le Islamic Jihad ten Israel chimlama be puan thlak po kharap thlak tak kania mi sangkhat jani zet khamini khan an thatani athil thlenga wang khan Israel chon hei Gaza in dewana kum ni zet mai an kalpui ta ni to na drama ro manai nin ka hai chu akalta mek chawani a chungte chu ni Israel hian tuna chuan ram pakhat kan ni to a sarkar kan na ya sarkar chak kan na ya haral thuam kan na ya economy tha kan na ya hetianga judami te beina hi kan liam mai to don lo khovel liam thleng pon kan zui zel don ani ti kha Israel roi tu te thunon ania chuwangin Australia Israel mi juda beina po hi Israel lam suanin an ngai thu tak viau maya abul tum tu te apa jok kha ka hlum ni ma sia fa pa kha ni ko hrelowo om kharon har to ngeng he hi tuna thu zo fia mek ani boka tuna poin khoi ma kan Philippines lama an jin dun ti te hriatania Philippines akha nengen ti tu tenen nge anin muwa eng organization nen nge anin thun zom ti te khang zong te kha han chui chhozel dona juda jon mosat tho te hian tho hlok le vio don ni pon na langa kha pa fa mi pong ka chiam tu Australia Bondi bicha mi pong ka chiam tu te ka India atanga Australia pem han lo ni nge ni kha kan puan to kha India chul chok khan lo ni reng maya India media te chuan India tanga kal han nia Pakistan training na yan ni titen anon puang vele kha thil ni thei tak te po ni nge ni Pakistan hian hel tam takan oma helpol training nei tha tak te India rama poi khoi tur training ang chi te pani pahalgam suboi te po kan la riat kha kata khan Pakistan atanga ron lut firfiak ten pahalgams khwal jin mi te tlo mun moi mai thlambong taka chung kwa a jin khothong te
thlamuang takan len lai khanin pahalgam smuna khanin poikhoina rap thlak tak kha thleng ania an kap hlum mol maya khaminu khan India chuan terrorist beina ani wang khan an chang le ta operation sindur kha India khana kalpui ani kha wang khan Pakistan nen nili chungin dona kha India khan anei pha kha chu kan hriat to kha kan puang na sa to a khatiang thil thleng kha nia Pakistan atanga ron kal hel te hen nok sak thin khop mai tun ma tangin Mumbai attack kan tiang chi te parliament bei ang chi te India ram chunga poikhoina lian tak Pakistan atanga ron lut hel pol te hian an local pui to thin ani kha chu wangin tuna India atanga Australia pem nia soi pa fa te hi Pakistan a training nei ti in India media te chuan an puangai hi adik tura te po han nga yang chu wangin Israel hian ami le sa bei tu te zui tu te hi khovelet liam thleng pon kan manga kan chuyanga kap thlunge ngei tur ni ti hi an thuro lumani burmai ni Israel le Egypt in kara thilro pui tak thleng oma video ma sa kan talan jok to ang khanin natural gas sungchanga in rem na dollar luk lai ding on tam tak man khan siam rup maya Egypt lam chuan political thilani lova commercial thilani ti in hemi chungchang hen comment ve boka Donald Trump malak na lian tak zinga mi ni te pon alanga Trump malak na hlotling zinga mi ni pon alanga hi thil thatak ani rualin helai rambial muanna atlen theina turata na kong pakhat chu ni ve hrim bok ome o seidon chuan seitur tamvia me Russia lampo hi kan lapuang lawa Russia hen nge thil thleng han en le lok teng Russia po hen la boi mop khop mai taina tlang pui thuak han en teng o Rostov region Russia ram chung Rostov region a chuanin tuel thei phurlong be ania heta hian mi pathum an thi Ukraine drone ten an be awanga he chet na hi thleng ani in be ton na drone mang in chan ton na hi ala reng ani Russia po hian in Ukraine Black Sea port of Odessa helai Odessa khopui Ukraine Black Sea longchol mun khopui bula hian Russia chon air strike kalpui ve boka heta hian kar pakhat le asiam na mun chopin Russia hianin missile ka upload heta hian mecha pakhat thi ve bokani Russia beina wangin Ukraine region Ukraine rambial panga a mi noi khat singret borverin power an nei lo power du khopan nei lo ti te ania in chan ton na drone mang in chan ton le missile mang in be ton na a thleng deuh renga Russian chief of the general staff Valery Gerasimov chuanin an hypersonic thar hypersonic intermediate range ballistic missile anti chumi enkol tur big military brigade thar andin thu Russia sipai ho tu pa hian a soya hei oresnik missile kan tiang kha ania nikum lam khan Russia khan lo test to a test na Ukraine kap nge ne kha hei oresnik missile hi hypersonic missile ani rolin ballistic missile ani tel boka hitiang hi khovel sarkar tu maina anla nei lo nia soi ania Vladimir Putin khan ka thlak theilo hial khan a soi nge ani chu enkol tur big sipai brigade din anita a hi an mang chhomol mol donem tite an borok hi Indo borok hian re mai mel aput chho lo tak sia chuanin hengte po hian mang chho zelani chuanin na zokin Indo na hi a chuak chho don ti na nia tun haya NATO chief Magrut le Putin ate an in chang lok chho vio maya Europe le NATO member te sipai budget te tipunga malatur le Russia malak na hi ena muang man kan ni lo tiel muang man kan ni lo tiang zonga a fui na sata wang khanin Putin a thin rum veo maya Indo hin zonga ni chuanin Indo na in zonga ni jon ke ni pon chu kan thlop renga ni chu tianga Russia le Europe Indo na in zonga ni chuan ke ni po kan tlan chelawang tiang zong khan Putin khan a soyania chu tiang borok zong han clear chuanin hypersonic intermediate range ballistic missile anti oresnik hemi hypersonic le ballistic missile nikop angchi nikum lama Russian hlotling taka ateste chumi mang tur chuanin sipai brigade thar Russia ram hian an din boka chungte chu anron mang chho trana ngem ti te po chu thil hlom takani ole kan soi kwal te do amaya video tran tira kan soita kan khan scrub typhus le typhoid kan positive lo maya chu wangin news han le po hi harsa katia
ti hian newslet lovin kan han soi tlang aziak kan ena kan soi tlang ani deuh ber mai ngai thlang dan kan thiam don nia ole kan puan le kan soi atang khan kan ngai dan te kan vei zong te kan soi chun zom ve du ni chon comment lama khan kan tar lang ve le don nia du tok photang o